sebi uzeti za svoje troškove 20%, drugo je trebao predati. Onda sam mu napisala punomoć jer sam mu dio novaca koji nije htio uzeti Gojani, jer nije htio uzeti, ostavila sam Ceraju da vrati ljudima. I 4 punomoće sam potpisala i taj isti dan su me odvezli u Umag. Smjestili smo se u hotel Koralj, tamo smo bili 2 dana. Nakon 2 dana Marijan je rekao da on i Žarko moraju hitno za Zagreb, da kuća nije jednostavno, da moraju zaštititi moju imovinu. Još tada nisam znala gdje je Domagoj. Bila sam pod sedativima, strašno, jer sam popila, točno sam imala osjećaj da će mi jedra puknuti. One pol tablete su se rastopile, ja sam spavala skoro 48 sati, kakvi procesi uopće bili u mojim organizmu, ja ni ne znam. Onda je jedan ribar došao kod gostioničar, njihov prijatelj, došli po mene, nakon 3. dan je došao po mene da 2 dana je bil Marijan, ja sam platila na svoju karticu, nije imala novaca ni za plaćanje. I 3. dan sam morala se premjestiti u drugi hotel za moju sigurnost. U tom hotelu je radila prijateljica od Žarka i Marijana, neka Zlata, ona je bila šef recepcije. To je bil hotel Sipar i u hotelu Sipru sam bila 8 dana. Onda je Marijan dojurio, on je ostao samo 1 noć i rekao da hitno moramo u Zagreb, da on ne može više kuću čuvati, da se mora ili prodati ili nešto napraviti. Došli smo u Zagreb, nije mi uopće dozvolio da idem u kuću, ja sam se strašno bojala. 2 dana sam bila u njegovom ovom podrumskom stanu. Ali prije toga, 10. nakon te tragedije što sam popila i te tablete, Žarko je doveo Lijanovića da kupi kuću. Ja sam rekla, Žarko, kuća nije za prodaju. Lijanović, ona je iz Hercegovine. A sin od Lijanovića pozna Domagoja jer su zajedno u Verni išli u školu za poduzetništvo, u visoku školu. I onda Žarko je rekao, Ana, uzmi 500.000 i to ti je dosta, kažem ja. Kad sam dobivala pred 2 godine 2,5 miliona, pa ne mogu dati za 500.000.